Međunarodni festival pesnika za decu Bulka, koji je ove godine održan u Crvenki po 30. put, tradicionalno je okupio pesnike iz svih krajeva Srbije. U Domu kulture, koji je ispunila dečija graja, pesnici su recitovali svoje stihove, a đaci muzičke škole i Branko Pražić na gitari u pauzama su zabavljali publiku. Po rečima direktora Doma kulture u Crvenki, Milana Vujakovića, velika im je čast i obaveza što se Bulka, koja obeleži Crvenačkog doma kulture i opštine Kula, organizuje po 30. put. Velika je čast i obaveza, naravno, 30. festival Bulka po redu, jedan veliki jubilej, jedno obeležje našeg Doma kulture, našeg mesta i naše opštine. Ovom prilikom bi se zahvalio opštini Kula kao generalnom pokrovitelju ovog festivala i fabrici keksa Jafa koja svojim proizvodima uveliča ovaj skup. Što se tiče učesnika, ove godine oko 50 pesnika poslalo svoje radove. Mi smo odabrali 10, stručni žiri je odabrao 10 najboljih, tako da ćemo večeras vidjeti ko je pobednik. Pobednik još nije odlučen, treba prvo da se predstave sa svojim pesmama, pa ćemo onda vidjeti ko će pobediti. A od prošle godine isto na festivalu učestvuju i deca, tako da ćemo večeras vidjeti i takmičenje u dečijem uzrastu. Naglasio je da je glavna nagrada namenjena pobedniku festivala štampanje knjige u vrednosti od 100.000 dinara, te da će pored prvoplasiranog biti nagrađeni drugoplasirani i trećeplasirani takmičar, dok je nagrada Zlatna Bulka ove godine pripala Gordani Maletić. Glavna nagrada je od Doma kulture štampanje knjige u vrednosti od 100.000 dinara. Nagrađujemo i drugoplasiranog i trećeplasiranog. Imamo nagradu crkvene opštine koju dodeljuje naš sveštenik Radovan Maljković, a takođe imamo i nagradu publike koja se zove Dragomir Đorđević, a dobitnik Zlatne Bulke, to je za pesničko ostvarenje, je Gordana Maletić koja nam dolazi iz Beograda. Festival je otvorio predsjednik opštine Kula Damjan Miljanić, koji je istakao da je Crvenka sjajan domaćin i da nema lepšeg susreta i druženja nego što je na ovom festivalu. Crvenka je mesto koja okuplja različite nacije, različite mentalitete, pa samim tim i kulturu. Jedan, da kažemo, u toj šarenolikoj bašti, jedan cvet zauzima posebno mesto, a to je Bulka, kao festival koji posebno obeležava i ovo mesto i našu opštinu već 30. put ovde u Crvenki. Tako da okuplja dečije pesnike i nema lepšeg, da kažemo, susreta i druženja nego što je ovaj festival danas ovde. Crvenka je sjajan domaćin već 30 godina, kao što rekoh, i to će ostati i u narednim decenijama. Kada je u pitanju bilans nagrada, u dečijem uzrastu treće mesto osvojile su Lena Đurović i Mila Lukić, drugo mesto dele Mila Tatalović i Bojana Banović, dok je prvo mesto pripalo Emi Končar. Nagradu za najduhovniju pesmu dobila je Ljiljana Terentić iz Smedereva, autorka pesme Uvek piši srcem sine. Nagradu Dragoljub Đorđević dobio je Dragoljub Stanković iz Beograda, autor pesme Gde zvezde spavaju, a specijalnu nagradu za izuzetan doprinos organizaciji festivala poneo je poznati crvenački pesnik Milan Mrdalj. Predsjednica žirija Gordana Maletić proglasila je 3 prvoplasirane pesme, pa je tako treće mesto osvojio Aleksandar Janjušević iz Kragujevca, autor pesme Meteo baba, drugo mesto Milko Grbović-Grmilko iz Beograda koji se takmiče sa pesmom Ćutološki problem, a pobednica festivala je 24-godišnja Jovana Aksentijević iz Kragujevca koja se predstavila pesmom Kako je kamenje nekada raslo. Za Jovanu je ovaj plasman veliko iznenađenje, štampanje knjige Ostvarenje velike želje, a posebno je značajan jer ova pesma za nju ima izuzetan značaj. Ja sam Jovana, dolazim iz Kragujevca i na festivalu sam drugi put. Jako mi je drago što sam ponovo ovde i što sam se našla u finalnoj večeri među 10 odabranih. Nisam očekivala ni najmanje. Iskreno mi je mnogo drago što sam ovde i posebno mi je drago što sam dobila nagradu za ovu pesmu jer ova pesma za mene ima izuzetan značaj jer sam je napisala po priči mog najboljeg druga i zato je i pisana u muškom rodu. I mnogo mi je drago što je baš ona osvojila ovu nagradu. Lično sam želela da imam knjigu, ali neki poseban pečat će imati to što je ovo knjiga koja je nastala zbog toga što sam dobila nagradu.